Ngi pediang sumbhai phi baro syakani ka channel. Menta ka sngi on bataya phi yakani ka best Chinese drama ka ba internet bha. Balai ngong kumta. Dei baga samla ba pang yuk pa postal kala pengop jing is don yo weu doktor papaunam. Ka ba kami internet syusyu ka dei baga kemi jong doktor kala da penbu da ka wei pat ka samla ka balong doktor. Kenang ban yo pemenia thok no badu khun jong ka. Dei hang ta ken sami ka huri hura ka basir khai. Kan ma ban like ya kanig video bat komen ka ai ka bas pa da kanig story ha bas dang ka khana la pen I ya ka wei ka samla ka ba bhabriu bha bat ka dei ka bakar teng ka jiyo ka dei ka samla graduate bat ka jutam selo na du ka men siam phitip ka ai ka thong ha ka jim jong ka thrang ban long nong tam selo ba pau nam ha ka par thai han dei ka don ka jing e ba khra ba ha ka jing em ki kemi ki kpa jong ka kila kran ben bat kila khangla ru ban long kumta ha ka jing kwa jong ki dei ban ko ungu bet kat ba ka ong maki kendit la pen I pat sa we gai bahan sombha bat ye u la tip kerteng da ku we u deu doktor surgeon u bala pau nam ha ka ri baro ka we kum balo mentau dang bun kam ha ban check up ye kinong pang ka we ne kinong pang kala phu sam khi tang shu yu I ye u bat kala kali doktor Pila na em ban ai number phone na kabanta ka khun ksiu jonga. Ukuwei ula kendit palat banyo slow ya kandi kalong keme ka bala imon persapan banyo u. Ula kentai dan buram da ka ba ai daw da kumni kumtai. Handai ngim tip na ka ika daw kalong keme kalapan bet klam sa nge yu number jong u. Ha bala sya pen bor than man si ban pen tho yu number phone. Tang ba kambana ba u deu number jong ka hospital. Ha bala sakhi kat kani jingjia ka bakhla wei padu doktor lar khe bat ong ye kanong pang man toy phimi I da phi mon persa kan no kunuru na mar ba doktor ku wei uladon ka samla ka bakar tengga kusa hadien uju perlak ula keli lengo na kanos hatungale ye ka babakla hang ni lasong thu ba doktor ku wei udai basubon kampen bat ula mudur sni ba ka kusa kan dei be ka samla jong uhi Kadaw day bagaya chan baha bat ka ngay bay kat bau pa jong pa ya ka. Ha kawai ka banta ka jiyo kadang tam selo halo stage. Kadang persyang artat ban page ay kikimiki ka pa jong ka kidon. Handai habalayo I baka si jong ki ka thali da ka jing pay man siyam kumta kala sa ngay ban pet no na ka nega jaka. Ha ka juga po aru kuway udon ka jing tumu bumla ban mudur syu. Ula kwa risay no na ka po sa jan bat ula dap tho hiru da ka formal data. Tangkum ne ke kusa kalawan rung ha kamera. Kala peju u da jing su kta bat ong. Du bangi dang rin pikwa ban long kumu bas surgeon. Handre menta pat ka ai ke bala jaya pikum ne. Balai pinchu e no yang ishadien. De ke jing bakla jong pi yakini ki eke barok barada bancia. Handre ku wei pat ula pet dom bat ong. Ngaradep rai ki eke barok bat ngam kwa syu yanu ban keren sepangkan ka kam. Ha balayu iya kecing pet dam ka kusaru kala pet da kecing jauh man. Kendit ka phone ku wei kala pa bada bala pet kadai ka message na ubakha chung u bekerta ukuso. Ukuso ula pha wan cakadi kenang ban yo ban keren ne ki kam ki jam. Lajia bahaga juga puar ka jiju kadang yo phone call na ka perlong bada ka latip kerteng da ka sansan. Kadang suwan nari pareng bad kala khot ya ka ha ka chu ka cakadi. Ka jiyo kala pasiaw da ka baong. Kabiangan om ya thu I papa ap ngan one direct satu hadin ka tu kan ipor ki arngut kilay kendu hajaka balay kon ka sansan kalapet ya karyam ka basempel bahabat ong pite kumnu pisuan bay hang ni da karyam sempel mar kalapenik ok lam khandiat kan soin bat kumalong menta kala ipu bah syasiliang lapen I ba ku wei ula poi hajakadi bat ulay kendu yu bakhala jong ukusu ula keli ya u Balai pimlai la keman bat de bat kayeng kasam la jong. Ukuwei ula penihar man siam bat ong. Menta sian tengah kwa ban la sung bah bat pi second. Ukusu habala tip bau new doktor rudang light free. Kum tau la challenge ya u da bap hapai saudong jong dengan jaka bat pak cit artat kawai ke kentai. Ukuwei ula kedau ya kawai ke jik bat keli. Kum no bacerong kata-katai. Ukusu ula cubam. Dai baka pong daki hil ke bacerong bah. Ukuwei ula kerngak klik kumu doktor bala experience. Ula ong. Kata te kam long re namar baka don bet ya kecing ta habut lom. Bat kadai ban lip ban kundu doktor nok kloy.
Kadai ka basu kam kai baha ba ukuwe ula kedow ya kawe pekawe ka kantai bat bartai artat bagi don da ka jong ka cici tom jongki. Kani ka jingla keman kam kut tang hang ni handai pej pin sekendit baha ya ka ke ban saja. Ka jiu kala syong mat bat ka san bat ka keren rit mensiam da ka baong. Ke kimiki kepa jonga kim janga wat khandiat ro. Handai hakane ka second lawan ka kol na ukpa. Kala kantai ban shim bat da kum ta ukpa ula khuslai baha om tip shu ka ke balajai ka khun. Kum ta haba ula bana ba ka khun ka don hakane ka jaka ulawan mare ru da ka spin. Ka jiu mar kum ni kala yu la ukpa la jong bat kala sip tiang om dan berthai shu. Kala ong san hape ipa jonga idon hang ni. Ka san par kala nang tharai bakani ka perlok kala nong bat kala yu rumai ki ai. Handai haba kala phai kala kandit ban yu shisha yu kpa jongka. Haba la yu ka dur jingdom jong rang ba ka san kala phetri la de ban marwe ya ka jiu babli. Kan ma perlok la dale kinu kam sneu halas pin sangat baik marwe hi. Bat hang ni onam dan manu bala banerap la mepi. Kajiyo habala yu bala jai ha ka perlong kala sedang ban hala. Pi ong bandan baik bat nga ha kijing baro. Balai pat pi marwe yang mentah. Yo bom don la chu da kum wei pan kala persyaman wat jakari chane syatai. Tang ban lait na kijing sya tiet hau ni ukpa. Kumnu kala takhu bat uku wei kala shim ka ko jong bantap rup iladi bat pasyau. Sap jar. Hande ukpa de bas speed bat ulalap ya kani ka kun tam sneng. Da ka jimbitar bom nang ong ula dawa da ka bakali. Weu ni ubriu. Ka jiyu kala thok da ka basuma bha bat kala ong. Udeu samla jonga. Pim dan hok ai bantu kula ka kam jongi arngon. Pim khain snep hiru yang awat khandiat ru. Uku pau la kan hiet ka khun mapatano ya ka sayeng. Uku wei pat ula ijila palat ya kani drama ula ong artat ya ukpa. Sa ka biang khiyalam no sayeng bat kan mau bandai kai bha kumno bandan burom dan akor. Ukpa ka jiyu ula nang bitar susu bat ula kan hiet saya kumno memla rain. Mesim kabu tang bakadai ka kan thai beriu ka balanok. Uku wei ula suang lengo klam lai chu ban kren kat baki neki arngut kilaya mi no. Hadin khandiat minit uku su ulawan phai bat rkhe da ka baong. La job mamehi tang su phet manga si phang mela danut ban ailan kulmar. Habala poyeng ukpa ka jiu dang petang ban tim ya ka da ka baong. Khun kadakan Baro ki breu kerta jong pha kilalik wat la ka jong kam ka jam handai pahapat palik di penban. Habala satim hadu kat ni ka jiu kala phet si kamra dak jingdom bom nang batai. Handai hani ka ju ka por ukpa lawan kansan ka jingpang kepo ka bajur bha. Hagas tababut ka jiu bar ka keme keban si ban penkin no ya ukpa sa postal. Kat ba ukpa uklam pen ka jiu kala shandur tu ik report jong da ka phone. Handai kendi doktor balatap mas ulalap yaka namar bahagan ni kapor ulawan adien. Dai penban ukuwei tang bakam itu namar ba udang mas. Ukuwei ula penting kaya ka dag bakol ki security. Kajiyu da kajingkyu kalapan maap yang bat ong. MP day banga sulek kai om don ai ka balong serius. Kat badaman phayeng ukpa ula kan hit biang ya kajiyu da ba ong. Om don cimentoy ai bantem selo. Long kat balong padai ban long no hikai ben. Kani kala pendam ya kejiu na baka terang palat ban paunam kum kanong tem. Kat badang ya bun niya lawan ka ko na postal bat kejiu kali ban ai keren no haka keme. U doktor ula ong. Kong pide ban monda no kulai ya ulok kat bala. Ula bandon ni kastoma kansa. Kajiu kala sujen jar ban penlaj im ya uni ukpabi badu kijing long na ba tres dan ban lej biang si postal. Kumta adalah dihi kala leci hostal da ka baak bakas ngukendit badan u appendix. La pendung ka klo siapa uan. Ukpa habala cia kumni ula khuslai bha bad ulawan kerki ban cingo ya ka khun. Ukuwei ulawan check up ya ka bat ong haladi. Kani ka beriu te ka suak biang. Tang si phang ka jiu kala yang kensan bat ong. Ngam don cimpang ai. Ngasule drama tang ban penwan ni ipa jonga si postal. Kada wadi ma idon ni kajing pang kabasisya bad ila phet kerat na kajing sumar. Ha kabakado ukuwei ula launo ya kamas. Kajiyu bad ukpa kila kendit siya bapalan na bakim cupoy mudur ba uni undai penbanu doktor paunam udai utu hiuju kena hapatakhor.
Hadin sipor gajiyo ka kami bat ukupa ke salai syong no kamera jong doktor kuwe. Ukuwe ula ong ha gajiyo. Pise pide banjo ka test result mardor. Handai ukupa sa ila apat ula penne da ka baong. Dai tanggas tu makan sahabat ngan sakot hi suki-suki. Ka kami kam trepan sengap bat keli kela na ukuwe. Haya thu swab hidei uai. Ukuwe ru la jubam. Ngadeu doktor kuwe. Batang kumni kelawan saka kusa ke balapan boraki ban pak tes kerki. Handai kejiyo kala subasni bat klam salia kala ong. Nengkong cek swai ke report jong ipa. Namar ngam isyania ayau niu doktor kuwe. Habala syakran jemdaw hadukat ni. Ukuwe ula sat bha tamba ula syuk sengap laka sengam. Namar ba ukupa kejiyo tres satia bandai tes. Ka kemi kaman si ban ak drama ada kebaya makmat jong doktor. Kani kejing le se kam pesula ranjo kupa u bala penne yakat kani kejing kuat jong kajeng kasem. Sengo pela bala tre kam sisha bad kupa ula haban ko ngu ban sa no apostal. Hajan jeng thia jong u la don kejing thia ukna bad om da bampor than kajiyu kala dei perlok bad ukna. Ha kawe pat ka bantau doktor kuwe ula don ka meeting ka bakloi bha rengkat bad kuwe pat ke doktor. U doktor u batip kerteng doktor Yan. Ula bishni hadu kata-kata yu kuwe. Tambah kiwe pergi doktor kelabut baik je kecing petha jong doktor kuwe. U doktor Jan u baladan kabui sni ula pasya kiwe da baong. U doktor kuwe udan kecing dai bacan bha bad vice president badai na kata-kata u aimon baik u kat berakwa. U doktor du layok sngoi kita kitin sni tambah tre ban penpawi ai. Hadin kuwe ula lai kendu yu presiden bani keren bha bala dalong kebala transfer no syakawe pat ka department. U vice president pat bala tip ya kadaw ba syalendan bat na kajing so benur ula ong. Ngatip ba pishim rai tang na kadaw jong doktor Yan. Handri perkat bahaswa ba u doktor ba tepit bha kuma phi nyar e ban syam ha kani berthai. Hadin la pen i ba ula syong jar-jar ha pa kamera marwehi. Ula persyaman bat e kitiar puj bereu jong u. Tang bagi keti kila khenyu na kada ba ula kan mawe ka e kejeng jia ka bas ngoma bah ki por ki baladam. Hadin ula le yang khamat ka yeng ka balarim bha. Lawan ka we kalong kami ka balatamen hajan jong u. Tang ba ku we pat ula supet da kadur khamat ka basosi om tip satiana ka e kadaw. Habala phai sipo hostal ka jiyo kala khod u doktor bat ong. Menta kami na kwa ban sa no badipa. U doktor duru ulai alam meka syakawi ke kamera waiting room ka bakan jak bah kenam bakan yo ban chong jak than. Kat badang tiak kai ukuwe ulawan rong bada balai ui ba kepela ka don syawi pat ula bitar bat ong. Balai pinut ban keta kepela jonga. Ula mudur ba uperlok chung udam kai hajing tiak. Mar-mar ula sedang peli yang jan pong badang neken ke jiyo kala sendria. Ukuwe ula kendit ban lap baladon da ke jiyo bad ula keli. Kumno pipoy hang ni. Kajiyu kala batay ka balaja. Ukuwe ula kerendom na kabaong. Kipat sabar. Omla berpenkanya ke kendon ke baperking bhajo kane ka hostal. Kajiyu ru kala phet bat pun ke kemi da kabaong. Mentangan hapsaan o hang ni na marangam soklan. Ha balas ngowe kata ka mensim ukuwe kala jam kensan. Bat ula syak sung bahaya ka bagan sa waiting room. Ha ka permit ha baga jiyu kadang yok tiak. Ukuwe ulawan rung bat ka kot bataikan sah hajan jongka. Ha ka por step ka jiyo ha bala kendit kala lap ka ni ka kon bat kala dokumen sikat day. Kala berkhat ba ukuwe ula kusla sisha ka cingpang jo ukupa jongka. Ha ka ni ka step kat ba ka jiyo kadang sumare ukupa ukuwe ulawan jai bat ula pu samke artat ya ka. Handai ka cing artatien ya ukuwe kampat ja ka cimbut ci berkhat jong ka jiyo. Kala le kendu biang ya ka san-san bat ong. Penbuat lam se da we doktor ri ipa jonga. Ngam isyania yu doktor kuwe. Nga perkhat ba umpat ler ha kani ka kam. Ha ka sngi babuat na ka jingkoman jong san-san. Ukusu lawan elam yu kuwe direct akhmat jong jiyo. Ukusu da ka jing sarong ula kerengkop da ka baong. Pinam syam da lele ha ka perthai kat ka jing tebit bar ka jing start jong doktor kuwe jongi. Ka san-san da ka jing kendit kala keli yu ukusu. Balai piwan elam yu uhang ni. Ukusu la phai ktien dai namad ba om daru sojan uba kham triem bani doktor kuwe. Hadin ka jiyu kala lap ye ka secret ka basung melung bha. U khna ba thia ajan jo pa jongka udon ye jingpang ka bacur bha. Namar balalut ka pisa ka kmi kala yam bar kala khre ban phet no shalai yang jong.
Handai kuwei klam na poi perkan ulawan rung bat ada ke ATM kan kenaban siu hi ya barok kebai sumar na kabantau ni ukna badong. Habalayo iya kan ni kejing sebun mensiam kad u doktor bamelian man klon pisa udunut ma jong kau la bar kelas dang ban chanya pura ya u doktor kuwei ciao ka baca. Sniu bok baki dakishin ke kansa jo kupa kalanang jur balaja baula prisna bar kasosat bomila satya ban pen. Handai pitip kat kan kejing e ka bashir khai ukpa udang enjoy hi kadi khoi bat umdan mon satya ban sange. Haba kuwei pad ulawan rung syakamra jo ukpa ula bu re kerke sekret dah janjing thia. Kajiyu kala kerpa di ukpa da ka baong. Sungba pendep ya kites. Handai ma upad ula kentan. Habala ja kumne kajiyu kala penbori u saisian bala penlong ya upad ban jam rang ba. Da kajing pad da unur kajiyu kala phat sabar ban lek yam. Handai kala kumi kendu penban bad ukuwei. Ula terwa da katisu pepa bakan yat uman. Handai namar bamalung than kala phat klam ter satya ban siem. Hadin ukpa kajiyu ula yang hajan reception bad ukuwei ula wan poyartan. Ukpa da jumbitar ula ong. Ngam tip hinlay pensoy ayu ya kayeng kasam jonga. Kisu penbor bai ban lek sakata kates ka bangala biang hi ka jengko jengkhia. Ukuwei ula pay da kajing jong nuat bad ong. Lada pi khalan kata kala biang. Handai lada pi don problem ai balada om tes menta kalok bar ka khun jong pi kin ma da kajing e ka bakrau. Kumta perkhat bahalam se na ka bentai jongki. Hadim bala ong kumta ukuwei ula phet no. Sashi phangka kmi jong kijiu kalawan ra khubora bahai ka khun. Ukpa ula tre ban le ya kata kates. Kajiu kala jamjai ka mensim balayo ya kata khubor. Om daslam ka resort kala poi bar kadai ka papai dono chisha na ba ukpa ula don chisha ya kata ka stoma kansa. Ha balatip ya kata kajiu bar ka kmi kilas ngupang mensim bomnang batai syu. Kajiu kala phat sabar ban yamar wehi na bakam sola sya ban yu iya kan dijing pang ka basir khai jong ukpa. Haga juga poru kena ulabu deka nawon badu sa aya ka da ululi bom. Kalabu ki ketia ke klik jong ubat phat no nang ni. Kasa phat bai bai jirong ying building badu kena ulabu bad yu iya ka bakadang yam. U kena ula phai biang sakamra bad habala lab yu kuwei ula thok u da ka baong. Ngala i ka bol ha jirong ying building kat badang lai kai. Hatu phinlai pempensim lem lada om yo imei in samaya nga. Ukuwei ula lek bat ula lab ya kajiyu ka balaya marwehi. Ula song thu bau tu khna ula thong bat ka daw ka dei tang ban yo banerap lam ya ka. Ukuwei ula wan ban ong jai. Ukhna ula phai biang sakamra bat habala lab ukuwei ula thok u da ka baong. Ngala i ka bol ha chirong ying building kat badang lai kai. Hatu phinlai pempensim lem lada om yo imei in samaya nga. Ukuwei ula lek bat ula lab ya kajiyu ka balaya marwehi. Ula song thu bau tu khna ula thong bat ka daw ka dei tang ban yo banerap lam ya ka. Ukuwei ula wan ban ong jai. Waju yam kumne. Bai san pho persen ka jing pang ha ka met ka wan na ka jing khuslai. Ka kan sa jong ipa jong phi ka dang dei ka stage 1. Udang khambiang ban ki wei pat kinong pang. Handai habalayu i ba kajiyu kadang yam ula lau yu earphone bat ula penthep asyukor jongka. Ula pensngap da ka favorite song jongka. Habalayu sngowi kata kajing ruai kajiyu kelas dang benlong jai bat kala batai syapang jong tau nong ruai. Ukuwei ula put sam khe bat ong. Wo pitip shibun syapang jong music. Kala pech u bat ong. Pitip ngakwa palat banlong number 1 kum ka selo artist. Ngadon kajing sultanat nadu kapor ka bangadang ren. Hadin kecing ma kala poi bat ka kemi kajiyu kala keren bat u doktorian uban sa pendep ya kani ka operation. U doktorian ula keren khor da ka baong. Kan hap weng no shisndon ni ka snir jong ukpa jong phi. Om dan sastia ka koranti la kani kecing pang kan wan biang na em la shala shisngi. Da kecing tiang basir khai kajiyu kala lech ko ku saban keli. Hatu om la se u doktor kuwei ban le operation ni pa jonga. Ka ku sa kala jubam. Super syang yo unu kumno. Ka kemi kala ai ke pelapisa ka khun bat kala ong. Ngin hap khro yu doktor kuwe da ka ba ai kif yo u. Ka jiyo kala rung ha office u doktor kuwe rangkat ka kif bat ong. Kumno doktor bamut le operation ula ong ban weng no shisndon ya ka snir jong ipa.
Ukuway ula lek bomon bat ula cubab tang dap yaka. Da ka jingkul mar kle ka jiyo kala ai ka kif shi song so nyam tra rangkat baru anti har fol shampoo. Ha bala sha akif kumne ukuway ula be ka jiyo da ka jingdom. Tang shuphet maka ula pe ya ka shlang man bat ula pu sam khe mar marway. Hadin ka jiyo kala kendu biang ya ka kusa. Ha bala yu I ka dur sungsi kala sung thu ba ukuway tre ban le ka ta ka operation. Hadin ka salai sha ukuway ban ong. Mentangin hablay lang ban le research na Maria mentangan dang le ka research. Ukuway ula lengo bat ong ngam tip ba pila le ka ta ka research. Ka kusa da ka jijajay kala ong. Shanu ba pila ngan buat be yapi. Kala bat artat di ka ketijong u. Ha kane ka khalimat ka jiyo kala bandrung ha kamra. Ha bala yu I ka jing tan keti kini ki arngon kala phai dien no bak bat kala ong. Om lele ngan sawan biang sa sipor arpor. Henry ngim tip na kanu kadaw, ukuway ula pensanga eka bat be kelai ke kusa. Masun pet ke kusa ke jiyo kala ong. Ngas ngutu, pi bar ke kusa pi deki X, bat pila kwa bana biang no menta sa jisen pan. Ha bala sungoy ke jing bishni jongka ukuway ula samrke, bat ula pasai no kiso nyam tra. Ka jiyo da ke jing keman kala le ban pendam, bat kala antar balik si unsa ko ngu bajaka. Hadin ke jiyo kala le shongkai bat kasansan bat kala ong. Ngala asyibun ke kif yau kuway, tamba tre bat ban le operation ye ipa jonga. Kasansan kala keli, ka kif ayu PI, kala cubam. Kisah nyam tra bat ka anti hair fall shampoo. Kasansan mars nyok snoy kata kala rekebeng bat kala ong. Ngap yanga, pide ban le thik kumbang ala batay pi, bat da ka kif ayu pide ban ai. Ha bala ko ngu ya kajing ajung mut jong kasansan ka jiyo kalawan ra shi song kapisa kum ka kif ka bathamai. Handre kala song ship tiang bha ban ai markti bat ka mansi ban suam no ha bar jo ka office. Hadim balwan poi kuway ka jiyo kala ong. Ngadon kam khandiat ka por jong pi. Ukuway ula cubam. Ka biang namar mentade artar ka por bam. Yang ini lait no banekaran artan. Kajiyo kala teks ia kasansan ban buk no ke restoran ke bakhambiang. Handai de ke bakam kai bah bakasansan kala buk ban ya ke ke restoran ke balong romantik. Barok ke jaka la dikure da ke sembolov bat ondon ru ke program na ke bentah ke kopol. Kajiyo habala poyang ni kala song cak buram sisa bat ke mansi ban pan maap na kuwe. Kum tau la keli bakadai ban mut ong kumno ha ke kapor. Kajiyo kala kulmar thalim na ba omdan ay ban keren ya u. Bat kala ya thu baka kwa ban ya keren tang sepang ke operation ya ukpa. Kelam da poi perkhat kala penkam sendon da kepisa, bat kala hair kerap no da kajing tiang. Kuway ula kendit ban syam ya kum kene kajing cia ka bakla tam. Ha kasngi babu da kuway ula IT ke envelope bahau doktor du, bat ula ong ha ukum ne. Pen pai no ya kene kepisa ha kajiyo. Ngam tip balai ka kemi jongka kale da kum ne. Ka kami hadin kala ya thu ka jiyo ba ukuway ula kantaj ka pisa. Ka jiyo kala kulmar jumut bar kala ong. Balai syamu kat ka pisa ru kam trekam. Ka kami kala pentingan ya ka ada ka baong. To pimdai ban kuslai than. Ngin salah ahi ban pen ka ngu ya u ban le surgery. Namar ka jimbo man se ka jiyo kala buat yu kuway kat syaba uleng. Bat kala pendom kenang ba unyo ban menjur. Kendit kambet syuk kata kerkom yai bat kalajan kelon. Handre kuway ula kloy ban kendrup bah kapor babiang. Bat ula oeka. Pidei banda yai bah. Habau kuway ula krek lech washroom. Kajiyo kalabut hadu kacengkang. Kuway ula paidien bat keli biria. Nengi dan kamalik lang si washroom. Kajiyo kalasaw kerang da kajingjak buram bat kalapet keran. Hapa washroom kuway ula syupu samrke bala perkhatan ya kajiyo. Kendit udah rektor lawan rung bat ong. Katu ke kentai bayang hacengkang om deka X ke bapia lek ban kiar. Kuway ula pai ketien. Kadai tangka kuan jong nang pang. Bat kala syupen bor bayang aban lek ke operation. Direktor ula keli. Dang don sibun kesojan ke balak ban lek. Te balai pat pim syuken tai direct. Handai pisupen jenjah pemban ya ke bapeli hadu kat mentah. Kuway don kanu kecuba bat ula syus ngap jar. Haba pai kamera jo ukpa uju khna obekertang uku ulayam klam sange.
Ulayam de ba ukwa tang doktor kuwei hi ban le ikan ka surgery na ka benta jong u. Ha ba yu I kan ni ula kol kerke yo doktor yam nan pan ka jiram. Kapor kalaya ba ukuwei ula don ha operation room ba song tenat lam na ba ka surgery ka long ka bachom. Ha ba ula mi sabar ka jiyo kala ap lepa yo u. Ula khot ya ka siapa office. Ha ba kidang ya keren ka jiyo kumnur kala penhab ya ka tiar ka bala penitenat ba ka badan halor min. Ukuwei klam da kan hiet handre ula ong jay jaya ka. Kato de ka kif na kabenta uku balajan poy artar kapor. Kajiyo par kala cubap kloy. Om lay ngan sa penitenat biang daga bata bandage bun teli. Habayu iya kajing lulu jongka ukuwei umnang suban lay handre ula haban po samrke. Handre kajing po samrke jong u kala jakan san bat ula pla daga baong. Ngamla ban lay operation ya ipa jong pi. Ngala pendap yo no hikai bu itam handai tang sudap hakna sngi ula yap no hi ka surgery ha kajing shisha kadai ka barit bah na kata kada ngam so biang khali isu ya menta habas ngui kata khubor ka basong tiang ka jiyuru kala song si lam na ka benta jong u ban pen keman yo u kala kali rengkhan ha to ka shampoo kala yarap na ban om hap shu nyu khali jong pi hadin ka saphat no na kamera jong u Ukuwei ula song sam kia ban kan mau ya kajing keli kulmar jong kajiyo. Ha kuwei par kaliang kusu ula khot ya kasan ban lek kemen song bah. Handai habalai kendu gila poi pen ban sya kajiyo kom. Bad ukusu ula yap layar bala jur than kadi. Haba ula kendit bendri ula lap badan manur bala thok full ha kadur kemat jong u. Da kajing sat mensim ula kol ya kasan ban berngam ban omap ya kala da kendu biang. Ha kawai pat kaliang ka jinsi ka perlok jong ka jiyo kalawan ya lamlang yu BF jong ka ujino kini ki arngut kilawan kenang ban cungo yu kupa jong ka jiyo u kupa ula ajung mut jaki baki day ban pendap suano ya ka dikri ka jinsi pat kala jubam ha o tang baja mentang ngadang penwat ka musik ya ka jiyo sabar jong kari u kupa ula wiat bat ong kumno kumta menta kan sa penjak buram bel yang ngasa khmat ka perthai Kajiyo kala kerendam na kabaong. Om lelay ondang lapau nam hakatem selo ngan saya lam hitang ime sabar jong kari. Haba kajiyo kala mi sabar ba kadensi kaperlok kala ong. Om jude ban ong kumto ya ukpa basitom. Kajiyo kala jubam. Pembat tip hai kan sa jong u. Bat haban keren baik kenang ba unla bandon kemensiam banyak kon persya. Kajinsi kala ong biang. Om lelay tang badon ka kam na kabenta ke selo artis hapo school. Pidai baik ban like mi. Kajiyo da kajengkeman kala lisha school. Handai kajubah ka bakayo kadai kumne. Wasong wi ekong barok ki kam kilalut menta. Da kajeng ketang kajiyo kalawan pa hostel. Bat kala siong songsi halor tunum building. Ukuway ulawan lap bat ulayat hu au da kabaong. Kajeng pos niu jonga kadai ban long selo artis sisen kasngi. Handai da kajeng baik palan. Uno hikai ula phat tempen banda kawai pat ha konson. Ukuwei ula pu samrke bat ong. Pila dai ban keman na babun kita kiwai pat kitem selo. Handre pitang marwai hi pila tem da kabapher tam. Kajiyo kala pait bat ong. Pimdan kaman pentingan yang ah. Sisin kasing ngan salong baik ke selo artis kapapau nam ha kaperthai. Hadian kasakali ya u. Haya thu siya pangka kies jong tau no hikai jong pi. Ukuwei ru ula cubam. Ngala operate ya kepan krias jong no hikai. Ula yap na kendiat sengi hadian bangala bakla kendian. Handai hadian kata pat lapan long ba onom biang syu ka kli. Kajiyo kala pai ketien sya u bat kala ong. Hakum kata kapor om dai kejeng bakala jong pi bat pimla ahiru ban bat de kemensiam jong kibreo. Ukuwe habala yo cing pentengan kumne ula sengu he kemensiam. Petip hang ni kaban saja kadai ka ka bakandit baha. Ula jai bat keren da kajing pu samrki. Pitip na ngadai ka senior jong pi hapa college. Kajiyo kala kemen palat habala tip ya kata. Handri ka kol kelawan na ukpa bakaban se ban pen no hi. Sua kata kala pa si ukuwe ban ong. Kampera da pi operate ane pim tre. Tang ma pi dei bandon kajing slur bat om judai hiru bandu jingkan man lano. Kendit lawan u doktor du ban ya thu baradon ke emergency. Utu kena ubadang sudap la surgery mentau layap ler bat ka ka basung ma kalong balas dang ban mi snam. Ukpa jong kena ula khilap ka jembitar bat ulas dang ban lek kulmar hapo kamera.
Ukuway habalapoy ula sedang penjam, handai ula thombor kala saya uru. Hakan di kapor ke jiyo kala kerdalam nak hamat jong ukuway, bat ka ke basungsi kalong bakala mensaw nak li. Ukuway ula yalam wud siya kameraban pensuk say. Kajiyo kadai ke beri ke batyang ternia. Kumta ukuway ula droy ke kun yar ke baskuin baha balon, bat ula ong ka kumne. Lada pikun rup kaya ini pinam sengaw ya kejingpang. Hadin sipang ya kejingmong jongka lada banso. Kala kublay bat kala pen ohi. Tang batang kumne bat kala kenma balakum kelat ya balon. Kumta kala pai biang bansiam, handai kala lap bau kuway ula kuslay jur. Kajiyo kala ong. Haba pila penlaj im ya nga. Kumta penhablay kai bat nga syaka-jaka kabangan saya lam ya pi. Hadian kala ya lam ya siya music hall jong school, bat kala peniar tat jaga stage. Kala ong da kajing sarong. Ki senior jonga kala ya ong. Chisen kasingi ngan salong selo artis bapau nam jong pertai. Haba sungo kumta kuwe ula keli. Hatu pila peni menta bapintem. Kajiyuru kala kiwa stage bakala tembe keselu kabashumut dur. Ukuway ula po samrke. Handai kendit ula keran songsi. Namar ke operation bangala pendam. Kat sangut kinong pang kila syuyam. Bat ngamla ban pendim watang unoy kay bo tam. Kajiyo kala pet dak jingis nai bat ong. U doktor ula tang ban sumar bat ban ai kidawai babha kat bala. Handai kajing im jong nong pang omla ban lay ay. Nabakam dan satya ka keti jong doktor. Kendit lawan unong abohol bala perta. Kajiyo kalabat di kakti jong kuway ban pasyaw. Yang ni pet krat lem kumtangin sasakam. Kilay rakhi bat pet artat nakan di kahol. Habala po siya jaka kabakam jangay. Ukuway ula tak sanitesa ya kakti lajong. Kajiyo kalasam kia bat ong. Kabiang ladala ban sumar hadukan ni kat ni yeladi. Onam don syuk manu-manu ban la ban long kasam lajong pi. Tangkum ni kajiyo kalayo ika message. Kala kaman hadu kata-kata bat ong ya ukuway. Kane kejiman saw jonga kalalong penban kum kabak raw. Uno hikai selo ula message bat ong banganang don kala sa isin pan. Da kejing keman kasatep a phone hashko jong ukuway ban ngap lang ya kejing keren ay mensiam. Ha kawe kaliang kusu ula tip bagasan-san keladi da kamoktil ban na kata-kadaw kam julilay. Ula kop biang bahaka next time kin hablay abay da kabasisya. Hagas teba buat ukuway ulalay siya yiyang jong no hikay balakla no tangba umno sa tiya bandrong. Habala yu ibaw layang habar kalok uno hikay kalakot yu bandrong siya po yiyang. Kalaong jay ngatib apimnot bandrong. Baik ngatib bakamday sa tiya kajim bakla jong piya ka ay kabalada bansya. Pimday bansungupam. Ula kalirang kan hatu ngalak bansim kakot jong no hikay. Kalau kala sya sungubha bat hasto di room, ukuway ulayu iya ulany badro hakanro. Kajing tho ka baong kumne. Om juday ban sange, handre ban yakun bait kat badang im hakani ka perthai. Ukuway ula po samrkhiya bat ula rai ban jai becha khaman, klam da sopap shu irade habala iki kamba baha. Habala phai biang sya hostal ka jiyo kalapan biang ya kabam ya ukpa. Ula kali ya kejing mong kakli bakam ya thoi ay, handai kala ong bakam na daythan ka bapang. Ukpa ula birya. Benda baha daw nyo kli kanang baki brio kinum yo i bapis nyo brio. Kajiyo kala pusam kaya bachubam. Sala iyo na baki nigi jin day na pita. Ukpa ula chubam. Kumno ki persyan nga bro ki day na ngase. Tangkum ni ukuway ulawan pedyo kuna badan marjan. Hadian usakot ya kajiyo bakan mi syabar kandian. Ula kali siya pang kajingmong, bat kalaya tuwa bamanta kam lelay siyo. Kala kali ringkan, hatu nga laban invite ya pi siya kaselo konsert yung nga. Ukuway ula samkriya bat ong, yes ngan sawan ben. Tang badan kam siya ban lawi kinikiksay. Baro arngut kila po samkriya bat kila pachut keti kum kadil. Hadian ukuway ula ay kuboro bahada ka baong, ngaladab ray, ngan sa operate ipajong pi. Kajiyo tang syu asngoy kata kala keman baha bat ong. Mantang ala api ya kajing chania jong baro. Tang ba ukuway ula ajeng maham daga baong. Ken mau kadai kekansa surgery. Kadai ke badan jeng mah hadu kata-kata. Handai ngan salai hiban la ban pensai so ya kan ke operation. Baro ar kila po samrke tang ba kim benai balacia ka bompoy perkhan. Ukpa ula yo so ya baro kajing keren jongki.
Mentah te ulah tib ulah don ya kan sa ga bashir khai. Ukpa ulah khia ke jumbitar ba ulah ong. Ma phi bar ga kemi jong phi ka ai ka ba pila thok yanga. Ka ai la da jai ai yanga. Ka kemi ka la penjajai da ka ba ong. Em om dei kum ta. Ka jiyo kan sapen kre special soup na ka benta jong phi. Ukpa pa da ka jing sat ulah kan dat sendon ya ka soup madan. Bad ul halai ki da ka ba ong. Ki phet no nang ni. Sabar ka kemi ka la ong. Nga thrai ba ukpa jong phi ulah tib ba udon ya ka jing pangkan sa. Ka jiyo ka la kan tat da ka ba ong ya ka. Em kata kamla satya banlong. Kala dap mana ya barok ka wei ka hostel ban mde satya ban ya thu. Handai pitip kan saja ka ke bashir khai bha. Ukpa pa kamra ula plan ban phattu barula ong yu ku ba udai ban sap jar. Ha ka ju ka por ka kemi ku wei kala persyam ban bai lapa ban pen ya i ba ka kusa. Namar baro arngut ki kemi ki pa ki de ki doktor. Kum ta ki khun ru la kwa hi ban yo persabai da ki doktor. Handai pi perkhat kumno kata kala banja ka ni ka khana. Ha ba ka jiyo bar ka kemi ki lawan sekamra ukpa ula char ngai pan ban na jing thia. Kila kan palat banjo ya ka wei kanut ka bala isyadian. Ukuru ula pediang bad ong. Ula phettu bar ula pha ban sap jaranga. Ha ka pot bam jaga kemi ku wei kala pan bor bai yu khun. Bau de ban ya tho bai bar ka kusa. Handai ku wei ula ithu hi ba umman satya ya ka doktor. Om tip yanu udon ka jingmon. Kendit lawan ka kol na ka jiyo ka bala jam bad ong. Ipa jonga imdon syu. Ku wei mar ula pha pet na CCTV. Mau bar ka kusa kira lai kerki siapa hostel. Ha bala pet na CCTV layu i ba ukpa ula phatisha tamba om la ban tip sya ai ba uleng. Ka kemi kalawan wat sa jiang bat ke jiyo pan kalawat no sya ki surok kilenti ki sengkien. Kat badang don na surong lawan kendit ku wei ban pha rong ya ka hapo kali. Ha kali la ja ka bompoi perkhat ba ka jiyo kelas ngusi tom ba man kapor. Ukui daga jingkul mar kli ulas angai a shopping store ban keli na ka kala kenthei kumno an le manta. Maka pat kala ai daga umsai dan kat bar kipan. Hadian usawan phai bat ai pat ha ka jiyo. Ka jiyo kala sumelung bha bar kala batai balai bala khod di ukpa da mastalen. Kala ong sisin hapo school kala persyam ban kanthi na kontro bar ka jing temu jongka ban late vocation. Kumno la yo ban kem bat ulat tim ya ka. Maka pat kala hela, papa. Kala lek khnang kumne ban pena ranya khmat ki brio. Ukpa ula bom la tiada ka bat pha ong eka, nadu kata kapor khot yang ada mastalen. Kala ya thuru bah kapor ka badang don khnai snem karta, ukpa ula kumklat ya kasengi bat di jongka. Kala phet na yiyang bat haba kalawan phai, ukpa ula berngam ya ka ta ka baong. Ki phet biang sa yisian bangan sapan kendiak sendon di kechat jongpa. Ukawai ula ong, ipa jong phi de shishai bastreng. Kajiyo kala cubam, em kam de ke jing strik, handai ka de ke jing lek beng. Onda ula kam klan ngan sa sim revenge bed da ka batang e. Kendit ka kami kala phone bana thu ba ukpa ula don railway station, bala lab ula thiet tiket da ka join account. Ukawai bat kajiyo kala lai kerki sya ka ta jaka. Haba kila poi, kila lab ya u bat pha lai biang sya pa hostel. Handai ukpa ula kentany, lai no satang ladaya lamban bam shua hapo KFC. Ha KFC ukpa klam da khuslai e ula bam hun ne ki boka. Kajiyo habalayu ikum ne, kala khidom hapo kaman sim jongka. Ukpa ula supet jaka bat ong. Hatu pikan mau na empor ba pidang ren, ba pila kerpat bahaya nga ban yo ban bam hang ne. Ngalay alam ya pi ban penhun ne kata kajing kwa jong pi. Ngala tip badon ni kajing pangkansa, bat ngamdon syu sibun kapor ban im hagani keperthai. Ngala kwa penut por ka bakhat do bat pi. Kajiyo habas ngoi kita ki kentien kalaja kajing dom, bat kelas dang ban kajing sosi bat kalaja uman. Ha balami sabaru ku wei ulawan ban kudup ya ka ban pentengan lem, bat ula kula reka da ka baong. Baro ki kin saya beglon. Hadien ke saya lambiang yu ukpa sa hostel. Ha kawai ke bentau kusu layan ya bacur baha bala ukpa. Ukpa ula berngam blok no sisndon ya ke kredit kan, lada umpele jemut bahaya kajing im lajong. Handai ukusu la lek bi baru la pet sendan. Ha hostel ka kemi jong jiyo kala tim yu ukpa khun, ba ula pen kuslai than ya kajing asam. Kajiyo pat kala ban ra su bat ukpa ula ya ro ya kajing triam set jongka.
Ukuway pat ula supay ko slide tip on long syukum no kain. Namar bala Simon step on lay ka surgery ka bamabaha. Ka step babur kalapoy, bade ukupa mentau la don ha operation room. Sabar ka kemi kala ong ha kajiyo. Wala da ukupa ustrik katu, handai nga keman pat bangalapoy asyong bat u. Kajiyo kala sukta mensiem bat kala pentengan dia ka kemi da ka baong. Wat ku slide in om lay hi. Kala day sisya ka kampala jang ubalay na bahadiam baladam. Ukuway ulawan mi ban penbana da ka baong. Ka surgery kalong sukses. Habarawan pa sa office, ulalap ya ka thank you note ka basong iay pa na kajiyo. Uni ukay spa om tip syukum na umon, na ba ula syupu samrke bej man kapor. Ya ukpala rakbyang sa ward bat kajiyo kala sumar bahaya u. Ukuway ula syupay bat ula itenat ya kajiyo iya jongki. Hadian ukuway sola sa asyu ula keli ya kajiyo. Hatu piladon sama na kajiyo kala jubam. MP ngadang ap sa ayo u. Ondala kenduk biangan hap kelino balai ba uslam palat ban purpos yang a. Ukuway ula syupu samrke. Ula ong. Om lelay nga sayrap EP ban praktis yang selo. Kajiyo kala keman baha tambah pimtip ka ka basaja ha kani kapor. Kakusa kala yu iya kajiyo keren jong kini ki arngon. Bada balapay la itu baka jing bisni jong ka kadai ka bamashir kay baha. Hagas ngi babuat ukuway ulay alam ya kajiyo siya selo event kabala penlong hapo hostel hi. Ha balayo lahat kala tem so tunat baha bad ha kani kapor kila pu samke iway pan. Tang baya ukuway la khot kerke baladon ke emergency. Kajiyo pat kala keren puan baka sansan bad kala itu khana syapang jong doktor kuway. Ka sansan kala keli hatu donay ha peleng jong piar ngon. Kajiyo kala kentany handai kasansan pat keladap subas niu na do meno. Tangkum niu kusu lawan ya tu kasansan da ka baong. Ngatip hidang wat kam hadu mentah. Ngelas dang ya business bat syen ngan sa ai bela no ya pi. Kasansan pat kala pendam ki keman bat kala keren ben yu bat la pen no artat nang ni. Kajiyo kala keman baha bala jen poy artat ka konson bat kala ong yu kuway ba dai setiaban pem. Kat badang di kopi bat kuway kala ai kerteng sin iwan. Kala keli. Kumno tharai da khot no ya pi da doktor hansom. Kala jit shibun bahagi kerteng handai habakut kala ong. Kuway day bay ke bakambiang na baro. Kajiyo kala ai tiket ya ki kemiki kepa bat ya ki staff. Kala ai ru ya kakusa. Kakusa kala keli. Hatu pin invite lang ya kuway ru. Kajiyo kala ong haon. Kakusa da ki kentin ki bakhor baha kala ong. Ai hang ni ketiket jong u. Ngan ahi manga. Handai nga tharai ba unum wan satya namar badang don hi ka conference jong ki doktor ha katakas ngi. Handai pitip ka pelan silandet jong ka kusa. Kala tharai ba unum lait lada ahi makai ketikan. Handai haba kala ai ula kemen penban bat ula bu baha hapokon. Khna aku ula krek ban bi no na po hostel. Ki staff kila penlong parti namar badai atat kapat de jong u. Uku ula keman hadu kata-kata kam tamlay baladon lang ukuway bat gajiyo. Hadin ukuway ula buat ja gajiyo. Kakusa balayo ikum ni kalabat yu banyakran. Handri ukuway pat da kekentin dom ula ong. Ngabun kampalat mentah. Bat ka ba ito amat baha kalong ba ula pat jendat naka. Uku hadin ula mare si ukuway ban ong. Ngatip ya kesekret jong pi. Pi itenat baha ya gajiyo. Nado bawan maka pesa pu samke bej kumne man kasngi handai menchua kam julong satya kumta parlok hayatu kadai sisya na ba ong une ukhna